Father Godfrey Abenitwe owa Buhungiro Parish asimire kandi yashaba Reverend Father Jude ahimsibwe otungira obuseserdoti kuba niwe yayebembera ekitambo kya misa kandi ogu nigwe gube guri murundi gw'okubanza arikutamba ekitambiro kya misa. Tuyina omugisha muhango abw'ekyonco omusaserdoti okuza kuba muri kiro tutungire kandi tukyakire tukiteera omu ngaro z'amaani. Omurimo gw'okuza kukora ni muke n'okubakira mwena nimbakira mwebare kwija mutabarike esibo n'amabaare kato bakakahaburaje kagira engesho nungi bakakundisa ediini aho niho rweto rwizire. Congratulations, ebyo orabiremu nobimanya tariho omuhanda ogugororokire hati n'obunanirwa nashomaho kakiro basa kuteereza. Aha mukoro ogu ebembire okwegyesa Reverend Father Lyabagira Blaise ayikize Father Jude ng'omuseserdoti aine kuheereza abantu ba Ruhanga boona atabasuswire omu nganda. Taho rwija kutumwa hona noiza kushanga y'abantu Ruhanga bari kutumamu otakashikayo okagira oti nyowe niza kudiringana na group egi niza kudiringana na bariya niza kudiringana bariya ababa niza kubegeka harubaju. Ruhanga kuyagire kukweta kandi kukutorana haza kagaraka kakutuma akaba ine nshonga wazo umurimo gwo buhereza kandi nyenda kugambira ngo umurimo gwo buhereza no kudemandinga orwane oyo kwate masiza okore kugira ngo twisizina nkoko watandikana orutisa. Nyina wa Father Jude Catherine nawe ayerekera okusima ab'omwana w'okwikiriza kuheereza Ruhanga nk'omuseserdoti kandi amushabire kuguma omu kwikiriza n'okuba omuheereza murungi wa Ruhanga n'abantu. Webare kwikiriza orubuto rw'obusaserdoti mbwenu Jude ninkusaba nawakubaho akwira omukisa gwokuba omuhongerezi kuzimurikirize ebyo nebakwegiise oba omuhongerezi omurungi. Nawe Reverend Father himsibwe Jude kwagarukira rugendo rw'okwetera obuseserdoti arikushoborera okuyatungira ekiteekateeko ky'okwejumbira omu buheereza bw'obuseserdoti nk'oku Ruhanga mwebembire okuhika aha mutendero ogu. twakora kumwe obutumwa obu twakozire twonka hariho ekigambo kinabirekera kukugambira nahati nyenda kukigambirana n'abantu aba bagire bata bakihurire kakira kukugambira nk'omuseminariyo ntwaba noyenda kushemererwa nk'omusaserdoti utakategereza waheza kuba omusaserdoti ngo nubwe oragirota obusaserdoti burabe burungi notekwa kuba omuseminariyo murungi waheza kuba omuseminariyo murungi oti ukabana n'omusaserdoti murungi. Reverend Father Jude ahimsibwe atumire kuheereza omu district ya Kazo aha Kazo Parish. Gashakwa Gerard ahimsibwe abwatari West omuri Isinjiro.